أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة مولاي مولاي وصلاة الله على أحمد من عم خيرا أن يتعابى وصلاة وصلاة الله على أحمد من عم خيرا أن يتعابى من عم خيرا أن يتعابى فأتى جبريل يخاطبه ويردد اقرأ يا محمد فأتى جبريل يخاطبه ويردد اقرأ يا محمد اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. هو النور يهدي الهائلين لواؤه وفي الحشر يلقي المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة
والنور يهدي الحائرين ضياءه وفي الحشر المرسلين لواء ومن الغيب مجرد حكمة بها أنت ربي الخالق غير السماء بها أنت ربي الخالق غير السماء ومشهد أهل الله منه لطائف ومشهد أهل الله منه لطائف أخبر أن المجد وشاؤه يخبر أن الممسك وشاؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر المرسلين لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت بالخلق بخير سماء بها أمطرت بالخير خير سماء اللهم صل على محمد. الله يسلم عليه. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام العذراء سلطانها الغيبي أنت إمام العذراء سلطانها الغيبي وصلي دائما الله على نبينا وصلي دائما على نبينا طه الممجد باهي الجمال طه الممجد باهي الجمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام العذراء سلطانها الغيبي أنت إمام العذراء سلطانها الغيبي فإني عبد الله على
اللهم صل على محمد صلى عليه. يا حدي يا قبل بات وصلت من أريحونك العيس وبشر والهاد يا حدي يا قبل
على محمد. اللهم صل عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. وينال البركات كل من صلى النبي عليه. صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين. النبي يا حاضرين. النبي يا حاضرين. علموا علم اليقين ونبغة عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. اللهم صل على محمد. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا بخادجة في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء الموهوب غراة للمرغوب. إنكم لي أضرار. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب غراة للمكروب.
اللهم صل على محمد. حب النبي على الإنسان مختار، وحب أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان. اللهم صل على محمد. حب النبي والآل دين ومن حبي حقا ويقين. على محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عائشة. عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله الحداد، ثم إلى الرجال عبد الله زوجتي الوليد أحمد بن عبد الله إخوانه، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، ثم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala malemaken mempertemukan kaulaban panjenengan yang majelis pengajian rutin nikah. Termoga pembukaan malemaken berengake buka labang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, buka labang taubat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Termoga majlis nikah itu yakin majlis istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam:
Al-alimu alladzi la ya'lamu wa la ya'malu mithlul fatilati tudhi'u lin-nasi wa tukhriqu nafsuha. Al-alimu utawi wong kang duwe ilmu, alladzi ya'lamu kang ngerti sapa si alim, wala ya'malu lan tetapi ne ora gelem ngamalaken sapa si alim, iku mithlul fatilati umpamane fatilah napa sumbu, tudhi'u kang bisa madangaken apa si fatilah gemar obor kesela linnasi maring manungsa, wa tahriku lan tetapine kobong apa nafsuha awak dhewe ne fatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medebu orang alim ngerteh deka ilmu, paham deka ilmu, cuma ilmu na gelek tak yama lagi, ilmu na gelek tak nambahin takut deka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang orang butuh takut sing ngelakonana justru saat di ilmu kelaban ilmu na gelek ngentengake sing kebengal ngelakonin perkara sing larang dening Allah subhanahu wa ta'ala. Mithlul fatilah ni kepada minyak cempluk atau obor. Napa bahasa maturun obor? Oncor. Tudhi'u linnas wa tahriku nafsuha. Bisa abri papadeng dak kamano saking sayang kau ber aben tibi. Aben tibi kau ber. Neka umpaman orang alim sing ngerti ilmu king tak gelem ngelakonin ilmu nah pada demar cempluk oncor se abri padeng de orang lain king sayang aben se terbakar kelaben apa ya. Nah, oleh karena itu ilmu ni kebene kang kui kita pantasan bene. Ilmu ni kebene kebay eyaci etompo tapi tak elakone. Ilmu sekone sokor eyamalaki aneka lebih bagus tenimbang ilmu banyak tapi tak elakone. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sekone tapi manfaat tetap tumancep aneka lebih bagus daripada banyak tapi tak manfaat, banyak tapi nambahin bengal dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ilmu cuba beda ilmu bagus, ilmu ini itu dua, beda syarrul ilmi beda khairul ilmi. Al-Imam Malik adabu syarrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi al-zahir alladhi qad ra'awhun nas. Syarrul ilmi cubaan ilmu dabu Imam Malik sejelek-jelek ilmu al-gharib ilmu selangka ilmu sejarang. Ada orang gelem ngelakonin tapi aben ngelakonin. Udah orang merian, ndak apa-apa, bodoh hukum sing ngendengake gharib seneng nih kak, dak bareng serib gharib seneng dak sekalangka seniane. Tak lumrana orang sak di ilmu, bengal ngelakonin. Ane ke syarul ilmi ni, buat cubaan ilmu ni kata Imam Malik. Ilmu kayak cuma buat cubaan ilmu. Wa khairul ilmi, adapun ilmu sepaling bagus. Al-zahir alladzi qad ra'awhun nas, ingkine ke ilmu sepantas yang kui orang ben aben gelek bila pun ngelakonin ilmu neka yang kepantas bi orang banyak. Akabin wa duaan. Ada saksi ada balik. Bodoh sing ngendengake. Iki tak terjadi de anak. Cacil anan tibi bedaya. Ada ilmu nala. Dora mau hukum mau budu bese. Haram tapi beda cara. Syarul ilmi nih kan.
Hukum orang jongok film porno haram. Tapi beda sing ngene ki syarul ilmi nek ilmu gharib ilmu sekalang kangak nek cek aji. Tahu sanya ilmu sing ngak nikah lah. Ilmu se lumrah ilmu se biasa bela. Cek nyara ilmu se aneh. Ilmu terong ngetelena pangeran. Ilmu lali jiwo apa ilmu lali jiwo. Kupao lali jiwo dia. Ilmu lali jiwo. Ilmu se aneh ni kampon pon le cek acim ponan. Benih sajian beres sajian gila. Ilmu gharib, ilmu biasa, ilmu fikih, fathul qarib, sulamut taufiq. Nek saya ciri risalatul muawanah, saya karang tiningal Habib Abdul Al-Haddad setaja para guru, para habaib maus risalatul muawanah nika dengan harapan kaulubun panjenengan oleh barokana. Amin. Allahumma. Tadi cak sakabin ilmu yaci. Lamun kaulubun panjenengan ngaji ilmu dan kadang beda ilmu neka iya cibini untuk elakonin tetapi untuk menghindar. Contoh sampian ngaji ilmu bab setrum min plus jurus ini ada ya cuman orang yang ngerti PLN ini kata ngetek sebab ngerti ke ilmu nah apa ngaji ilmu setrum ini untuk coba supaya aban kening setrum pola nanti ilmu pas nekuk setrum ya ngeter kakek. Oneng ngaji bab racun bukan berarti belajar ilmu racun, ilmu kimia untuk coba, tapi untuk dihindari. Racun bahaya. Terus coba dia. Untuk membuktikan bahaya anjen, jejel. Insyaallah ngapok coba. Beda ilmu zina, bener untuk elakonen tapi untuk menghindar. Beda ilmu haram, beda ilmu semaksiat bener untuk elakonen tapi untuk menghindar. Ni kata Imam Ghazali araftu syarra la li syarri walakin li tawqi wa man lam ya'rif minan nas wa man lam ya'rif syarra minan nas wa dha'afi. Engkau tahu dak bareng cuba bener sebab engkau marinya cel bareng je cuba. Tapi untuk menghindar. Mak tahu kaki jari nyetrum, mari nyocel engko. Bodoh tulisan tengkorak, palang. Dilarang mendekat, ku tak lebu. Oh tak apa-apain mainan di dalam nyocel, macam. Ilmu ngak ni kenapa? Litauqih untuk menghindar, untuk menjaga diri supaya abah tak kening napa? Setrum. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi waqa'a fihi. Orang yang tak ngerti dak bareng cuba maka bakal terjerumus dekat bareng saya cuba sebab tak ngerti ke bareng saya cuba gila. Engkau tak tahu cak cuba mereka ngaji. Kayak ngaji benih untuk elakonen, untuk menjaga diri supaya tak terjerumus ke dalam bareng saya cuba. Tapi cak ngaji bareng sini aneh. Cak ngaji bareng sini aneh. Saya langka, mungkin kan osom Arab mah aroma sebusen kayak ilmu sebenarnya yaci je. Jotok busen ilmu senyar anyar deh lah. Sekira langsung dopak ke pangeran. Beda pada pangeran derem. Cak orang ni ke beda tahapan ongke beda dakunda ke. Ilmu pertama taubat. Mun tak taubat tak bisa ongke boleh. Yang taubat kita taubat ngaku dopak ke pangeran. Tu sana ki ngerempeng lah ngocak kenal ke Gusti Allah. Dari dimana bisa cahaya Gusti Allah masuk daten orang sebanyak tu sana. Nah, cak dadi orang si model engak demar cempluk. Cak dadi model engak model lah oncor. Bisa abri penerang dak orang lain keng sayang aben tibi terbakar. Aben tibi ka ober, dadi lolong, Pak. Orang lain takut gara-gara sambian dekat Gusti Allah. Orang lain bisa bertakwa kalaban ajak kena sambian. Orang lain bisa tobat gara-gara sambian. Keng sing ngajak ria. Tak gelem tobat, tak gelem ngelakonin perintah Gusti Allah. Arya pada na obor, pada na temar cempluk, pada na oncor. Bisa maenga orang, bisa nonton orang, keng aben tibi tak bisa menentukan arah saya selamat sehingga aben teti orang secelakah. Naudzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu liwat sapa ingsun lailatan ing dalem wengi
lailata usriya ing dalem wengi den israaken sapa ingsun liwat bi kelawan ingsun birijalin kelawan pira-pira wong lanang. Takridu kang napa gunting-gunting sapa se rijal syafahahum ing lambe-lambene ing ilat-ilate rijal bimaqaridin kelawan pira-pira gunting minarin saking geni. Fakultu mongko matur sapa ingsun man antum man iku sapa antum utawi sira kabeh. Faqalu mongko padha ngucap sapa si rijal kunna wonten kula iku nak muru perintah kula bil khairi kelawan bagus wala natihi lan ora ngelakoni sapa kula yani lan ora nekani sapa kula hu ing al khair wanan halan ngelarang kula ani syarri saking perkara kang elek wa natihi lan tetapi ning ngelakoni yakni nekani sapa kula ing asyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Isra wal Mi'raj beliau ekatonaki dening Allah Subhanahu wa taala beda golongan orang sekak dima bibirune kaiteng gunting Pak. Nauzubillah. Nika kula belajar nika mae ngak Ka'bah tibi nika. Bibire teng gunting. Cek teng gunting mangken sampean jila nika lah beda tombu sako nek bintil ro bunter kene ro letak nyaman rasana aja lah. Jila ni karo beri sakit sariawan sakone pun letak sae mona. Lokas sakone sariawan sakone ampun letak sae. Pas dek rumah mon jila ni ke eteng gunting bi orang. Gunting bener gunting dari beseh, bener gunting biasa. Minarin dari apoy neraka. Kanjeng Nabi penasaran. Man antum siapa kakek? Mak sampai kakek tok ngetok jile ketok tibi man antum siapa kakek? Qalu kunna na'maru bil khair wala na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Kaula dingin ning dunya cuma bisa nyuruh orang untuk ngelakonin kebagusan sementara kaula tak pernah ngelakonin dan kaula dingin ning dunya ngelarang orang untuk berbuat kecubaan ternyata dan kaula ngelakonin kecubaan saya larang ke orang lain. Orang lain ampun menghindar dari kelakuan saya coba, kaulah tetap ngelakonin bareng saya coba gila. Tetimun sampean bisa nyoro orang, abak tibi ini kejukan harus tuntut supaya bisa ngelakonin apa sih? Perintah ke orang lain. Ibda binafsik. Pertama kali lakonin, pertama kali harus lebet abak nih kekade. Dalam orang ni kepon abang tibi tak mampu ngelakonin barang saya bagus, apa boleh orang lain bisa ngelakonin barang saya bagus. Kula yakin insyaallah syukur sampean ngelakonin barang saya bagus, tak usah nyoro Pak. Orang kena jiling sampean ni bakal nerwah. Apa boleh ada anak, ada keluarga. Tak usah nyoro, tak usah nyocot bapak bimbun. Syukur bapak bimbu cekak tasbih nekuk mushaf Al-Quran pas teh anak ria nero bapak bimbun karena anak ni ke paling pinter bisa nero persis deka ring tua-dua jadi ketok aku naudzubillah pinter asoro tapi tak pinter ngelakonin lah ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kang kui orang se cek ngajak deka Gusti Allah kang kui orang si dakwah dekat jalan-jalan Gusti Allah king ternyata tujuan daripada dakwah gelek nyari dunya wa hadzal wa'id utawi ikilah ancaman iku innama yatahaqqaqu angin pastine dadi nyoto kenyataan fi haqqi man ing dalam hae wong yad'u kang dakwah kang ngajak-ngajak sapa siman ilallahi ing maring Gusti Allah ala niatid dunya ing atase niat dunya. Ternyata muka pun duker cuma nyari ketenaran muru-kuru bene dakwah ternyata nyari popularitas nyari pengaruh de orang muka pengajian rutin ternyata ada sangku nasihat kabak tibi gula nih bene ilmuna santri ilmuna kiair ya ternyata pondok kuro tarukun madrasah bi madrasah wa amoso lah moso tempat ilmu bisa amoso
Ilmu apa aja pun bisa amoso. Pontuk amoso, madrasah amoso. Ustaz apa tangga peso. Ilmu apa nih kah? Bener ilmu ngajak rukun tapi ngajak atokar. Majelis atokar. Wah, gesekan terus. Ngaku supporter bal-balan deh. Majelis Al-Muhibbin, moso majelis Ar-Ridwan. Tak kira nemu kengan. Ada majelis atokar nih lamun bedaro jelis majelisan doang. Mun niat karena dakwah dak Allah Subhanahu wa taala. Bener urusan tunya ni bener peseto. Tunya ni bener jabatan to, tunya ni banyak macam-macam esena orang niat daripada tunya kela. Bentuk ada dakwah keng ternyata nyari tunya. Ira bacatlah orang Pak. Ya aku liya boy. Mulai tek sangwen derongo cawas ngojang boleh deh. Tepak apes, tepak tak kening. Lah nek kang kui ilmu nak kiai cok sampai andi pikiran ngak nek. Kang kui sampean ni cok kebae deh ya sih, lain ilmu na. Kiai ro ikhlas. Tahu sabri pak apa sih deh ya sih. Ilmu kan ilmu guru cok sampai nuntut murid wah hormat dak ke guru. Ilmu guru cok sampai nuntut murid wah petra ada aben kan seneka. Mak petra ada orang pacol je waduh. Lah ilmu murid ke guru lain wajib hormat, wajib mancung nyium tanang guru oleh kenceran memandang wajahna guru nek oleh kenceran ilmu guru nek kaya kocak taklimul muta'allim ilmu guru lain ilmu santre lain mon ilmu santre yang kui guru akhir guru minta hormate ilmu guru yang kui santre akhir santre tak menghormat ke guru jadi ilmu kiai lain deh lah cangkui sambian rosa tak saja minen lah tak apa-apaan ikhlas kiai ikhlas komo ikhlas dia pada PK tak boleh Pak. Oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kumul jaki neka orang alim. Adapun keterangan ngak neka banyak walimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang si andi ilmu keng tak gelem ngelakuin ilmu na mu'adzabun ku bakal ayadzab di Gusti Allah min qabli ubadil wathan sebelum orang-orang nyembah berhala eseksa orang-orang sandi ilmu eseksa kada dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tate ngaji bunuare. Malam Selasa ngaji, Selasa malam Rabu ngaji, malam Kamis ngaji, Jumat ngaji. Sabu ngaji, ngaji to. Obo main biliar lah tak bambu domino siang malam kapan nampak kaki ngaji dia ilmu kan kau matakok ke Gusti Allah mau ngaji nang dah ada orang kita jalan lah jalan kado oke tapi kepek tapi yang pulpen utak jeruk kena togel ngaji keng nyatet bola boleh setepak jane ramal omong kiai ya hati soalnya beda kula mare apa ngajian ngak nih kene yen tarik orang dah kecamatan Sukorjo alhamdulillah kiai iki kiriman jenengan nih oleh dua ada remaki pertama kula padang ati nomor 2 tepak iku mak tepak kula ngocau orang pacar mula colok tak kena reken colon jeron beli Pak haji ngaji ngaku keng ngebeng kepek buku kamu tak keng ngeramal jadi orang alim pun berpotensi atau berpeluang masuk neraka kia reng butuh ya tambah butuh. Orang sing ngerti lah mun tak ngerti orang sing ngerti ilmu mun tak ngelakonan ilmu na kek yancam dening Gusti Allah Subhanahu. Padahal orang yang salat pun yancam di Gusti Allah.
Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wailun celaka. Berisi maknanin wailun ismu wadin fi jahannam, nyamanah jurang ning neraka jahannam. Neraka jahannam pun minta raksa ke Gusti Allah dari jurang nih Pak. Neraka jahannam minta raksa ke Gusti Allah dalam sehari semalam tak korang dari Pak Polo kaleh amin tada ke Gusti Allah raksa dari jurang nikah dari dahsyat seksaan dari pedina seksaan sampai neraka tibir lah takut dak jurang jadi siapa jadi saya yancam wailun gila lil musallin orang seso salat. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Keng sayang salat lopah dari salat tah. Salat lo orang si salat gelak lopah dari salat tah. Apa maksudnya? Berisi debu an salatihim sahun sabak ning luar bektona. Sopu sabak setengah sanga bangsawan. Bongso tangi awan ja. Orang sing ngane ka wailun celaka, engko tak bejeng, oh ya tambah celaka. Sing sak bejeng beki wailun kok. Orang sandi ilmu masuk ke neraka mun tak ngelakonin ilmu napa. Apalah orang butuh dari lima orang bisa ngertakok ke Gusti Allah, mun orang ria butuh, tak mungkin orang butuh ning katakok ke Gusti Allah. Orang takok ke Gusti Allah pasti ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang sandi takok ke Gusti Allah, rasa takok ke Gusti Allah pasti orang ria di ilmu, yakni ulama keng ulama pun yancam kia mun pas arutinan muka pengajian muka majelis niatannya retunya ala niati dunia naudzubillah arya pada obor temar cempluk bisa membuat de orang lain gele abri penerang de orang lain meselamat ke orang keng abon tibi terbakar ekelo naudzubillah oleh karena kadin to kaula tuaki kula tuaki manter tak tetingak temar cempluk jadi temar tetingak apa tetingak areh wa bisa memberikan padang keng areh tibi dia padang Pak tak terbakar areh ya tetingak bulan bisa beri penerang dek penduduk ning bumi bulan tibi pun tak terbakar kelaban padang gelek kelaban temar kelaban apa nyaman kelaban padang gelek lain bi cempluk abri temar ka orang keng aben tibi terbakar cek tetingak temar cempluk cek tetingak oncor beteti engak bulan beteti engak matahari aben pacet de terak mampu abri terak ke orang lain aben pacet padang ben juga abri padang de orang lain mun teti temar cempluk re tau ning abri kelas apa kira-kira ya masih tak teti areh bola tadi temar lima wad dekan kipente termo kita ilmu semanfaat tore ngaji ni ke niate ning ki ngaji ni ke niat tung situng ni ke niat tung situng ni ke niat dekat Allah Subhanahu wa taala ngaji ria nyari ilmu situng tujuan niata sop aja nambe takok dekat Allah Subhanahu wa taala pujar ngaji ayo lakonin apa saya perintah tine Gusti Allah hindaren panapa saya larang tine Gusti Allah nikah ilmu se bisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala ilmu takak pun sekone tapi ilmu kelak bisa beri rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala mun cuma ilmu maaf kalau non sebu mun ilmu kelak gawe wong sombongan cak omong ilmu ke iblis ni ngerti saralah mun ibadah cuma kebebong sombongan cak omong ke iblis ahli ibadah Pak ahli ilmu odi swarga iblis ni ka keng ilmu sama sekali ada manfaat tak ibadah sama sekali ada apa-apa nah karena iblis kelaban ilmu na sombong kelaban ilmu na angge merasa lebih baik dari Nabi Adam ku lebih sampean kisine kamun aroma lebih bagus dari orang lain lebih ngerti ini orang sedatang ni ka mun orang gelak aroma seorang sepaling butuh orang sepaling banyak tusan nah orang sepaling tak gena ning majelis ini ka iya orang sepaling pandang di Gusti Allah Subhanahu wa taala
Kayak mun orang datang ke majelis ini kan ngetes. Bok tahu ngaji kira-kira. Niat ngoreksi. Bahkan ngaku lebih bagus dari si datang. Wah si datang je tak gena kaping kok tok si gena. Tak bakal oleh apa-apa orangnya. Semakin orang ni karo masa paling banyak sadana paling butuh semakin ceklung esena semakin banyak apa esena. Mun tertutup ibarat gelas tutup dening Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu gela tak bakal sobung artena. Oleh karena itu para hadirin saya sangat batin kul jaki ilmu sepaling bagus ilmu sekebanyakan orang banyak ngakui. Bak cubaan ilmu selangka, ilmu seane, orang lain tak bengal ngelakonin, justru takut orang bodoh sing ngelakonin justru sandi ilmu dan kadang bengal. Dan kadang orang sandi ilmu neka bengal. Al-Imam nah ni ke majelis lanceng ni kawan ke pertemuan boleh insyaallah termuka ilmu semanfaat termuka ilmu ni ke bisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala napa cek sampai ngaji ilmu seneane ilmu apa jeng cukup enga oleh tak usah lah wila tina lah cukup ruah lah pak tak sarok norok dia lah norok saya keneng torok bila paham engki dia tak usah haji orang yang haji belum tentu bagus. Lalu terus ke bena apa kabar? Tangok le mercon bae kabar mulai teyang ku ya. Tak usah apa sah sepenting ateh, tak usah apa aja boleh derem masih. Ilmu-ilmu dari di mata ngerti kulo wallahu alam. Ilmu saya terkenal para guru, para ulama sebat hebat kan tak sini ke ilmu na. Ya Hamid Pasuruan 5 waktu na salat berjamaah. Habib Ja'far bin Syekhon benar hatam Al-Quran pas nero sera nero orang saya tetap mau lawan jururwa ngacilem gua di mumur ngacilem gua ngaci je langker masjid lah ngacilem gua nero Sunan Kalijogo ngaci neng pinggir sungai apa deng mari kagak lah je nero Kalijogo kenang neto lah tak tepat je ilmu ngaci neng tempat kata jeria cek nero wali songo mun sampean nero wali songo tero saya keneng tero dadi beli kade saya tero wali songo can ngatu aja bolan wali songo akhir ada belin kare songo netok kage imun wali songo ma Islam orang Hindu ma Islam orang kafir wali songo mun reng makin nero wali songo justru ma Hindu orang Islam orang Islam apa Hindu orang Islam ne ka pada bi reng ber kafir apa Kristen nah mon wali songo ma Islam orang Kristen ma Islam orang kafir mon reng mangken ner wali songo king Islam per kaperakin tidak pada akhirnya tak bisa termuka titik ilmu si manfaat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم